وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا او کله چې ویل ابراهیم علیہ السلام روا وګرځي تدا خار د مکی امن والا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام او پردر ساتھی مال را او زمان زامن را د بندګۍ د غیر الله نام رب انهم اضللن كثيرا من الناس اے روایتین دی اسلام گمراہ کری لے دخل گنا فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم نچاچ زما تابداری اکڑا یقیناً خاص زما دمرگرن رے او کشانا فرمانی اکڑا بغیر شرکنا یقیناً تو بخنک ان کے رحم کن کے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے ربزم یقیناً آباد کریم گا بازر اولاد پلنا خدا سے کنکی چننا فصل والا وپنیز دکو استادا عزت من کو ربنا یقیم الصلاة اے ربا دادی دا پارا شری جاری کی منزلرام فجعل افئدتا من الناس تحوی الیہم اگر زیزونا دباز خلقو چدی طرف تا میلان کی وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اخراق ورکے دی لنا دا قسم قسم غلونا دادی و پارا شری شکر کی استاد نعمتنوں ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن اے رب زمنا یقیناً تو عالم پائے چن سپٹو پائے چن سخکارکو وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء اور نہ پٹی کی باللہ وانے اس شے پزمکہ کیا نہ باسمانوں کے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق صفتنا دخدائی توب دی خاص اللہ لرام فرا بخل ماتا سرد زوالی زمانہ اسماعیل و اسحاق زامن ان ربی لسمیع الدعاء یقیناً رب زما خامخا قبل ان کے دعاگان رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء اے رب اوگر دے ماں ہمیشہ پورا کن کے زمان کو دولاد زمانہ اے رب قبول کے دعاگان زمین ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے ربا بخنو کی ماتا و زمان مرد لالتا و طول مومنان دام پاورد وانی ششو کی بحساب